Mi u slijedu preporuka Islamske zajednice imamo naznaku da ibadeti koje vršimo budu oni koji će biti u skladu sa hanefijskim mezhebom. S druge strane, hvala Bogu pa muslimani bogate svoje iskustva. Postoji nešto što bismo mogli označiti kao objedinjujuća pozitivna tradicija dostignuća ištihada savremenog trenutka u kome muslimani nastoje da tamo gdje se nađu ili njihova ulema daju najadekvatnije rješenje za prostor, specifičnost prostora u kome muslimani žive. Otuda da vi uzimate i određene vrste specifičnih aktivnosti kojima ćete jačati svoje džematske veze tipa akide ili već svečanosti tim povodom, zašto da ne? Mislim da mi trebamo preuzimati svaki dio tradicije ili poslaničkog nasljeđa koji nas međusobno jača, posebno na novim prostorima, jača naš duh, pa jača i naš kolektiv. S te strane, mislim da mi Bošnjaci trebamo osjećati malo širine jedne naspram drugih, ponekada se, nažalost, kod nas zna osjetiti dio tihe isključivosti. Vi živite na tlu koje hoće da se pokaže da je prilično široko, da prihvata različite vrste ideja, idejnih usmjerenja i tako dalje. Ja mislim da mi muslimani trebamo imati maksimum tolerancije jednih naspram drugih i da nastojimo da kod svoga prijatelja, brata, komšije prepoznajemo i cijenimo ono što je dobro, da mu čestitamo na dobru. Možda bismo mogli razmišljati da njegovo dobro isklešemo u kamenu svoga sjećanja, a da ono što je manjkavost brata muslimana i to što ne možemo dovoljno da ponekada prihvatimo, da bude kao na pješčanoj podlozi. Dozvolimo da naša lijepa misao o čovjeku, o bratu muslimanu bude čvrsta, a da ono što je dio možda i pogrešnosti, drugosti, da ipak nastojimo da budemo oni koji će svoje nesporazume gladiti na najljepši način. Dozvolite da se prisjetim toga da kada je jedne prilike jednom od muslimanskih vladara od strane onih koji su bili u družbi s njim, poprilično mu je grubo obratio se jedan od ovih podanika i on mu je kazao: pazi, ja nisam gori od faraona. A Musavu je rečeno da i faraonu kada se obraća, da mu se obraća prijatnim glasom. Čak i faraonu da se lijepo obrati. Nama je rečeno da sa pripadnicima drugih vjera razgovaramo i raspravljamo na lijep način. Šta je tek sa bratom muslimanom? Kako njega tek treba da lijepo i saslušamo i razumijemo i svakako gradimo lijep odnos s njim. Otuda treba nam malo više velikodušnosti u našim međusobnim odnosima i ja vas pozivam da u ovom mjesecu Ramazanu, u ovoj lijepoj noći sebi kažemo: moj brat musliman, prijatelj, komšija, Bošnjak jeste onaj koji ima puno više dobrih stvari, hoću da ih cijenim, hoću da ih pamtim, molim dragog Boga da njegove manjkavosti umanji i da mu ih učini, ako Bog da, inšallah, sutra ispravljenim ili prednostima. Ja imam jedno pitanje. Da li bi mogla ulema, naša bosanska i Reiz, da porade nešto pa da se Bajram, na primjer, i Ramazan zajedno počinje u raznim tim džamijama i to. Ja nemam bosanske džamije gdje živim, već sam član jedne pakistanske. I u njih je Bajram i Ramazan počeo dan kasnije. I Bajram će biti u petak i meni smeta kao musliman što nije u isto vrijeme i žao mi što nismo jedini. I kad sam rekao imam, on meni objašnjava 1000 nekih termina, da je Pegamber gledao u mjesec, da je ovo ono, mi znamo to sve, ali znamo da je danas drugčije vrijeme, da se ne gleda samo u mjesec, već i u kalendar i u one astronome i u televiziji i tako dalje. I sad imam situaciju da u mojoj džamiji, gdje plaćam faner, idem u džum
Bajram u petak, a ovdje je u četvrtak i u mene će biti u četvrtak, pošto sam započeo prije njih na dan postiti. Pa izgleda da će biti oni koji će klanjati 2 puta Bajram ovdje, jeli? Oni koji će klanjati u četvrtak kao i ostali Bošnjaci i u petak kao sudionici drugih džemata. Šalim se naravno, jako je neobično da mi muslimani koji smo usmjereni ka istoj kibli, koji neupitno imamo ista vjerska ubjeđenja, da imamo i, da kažemo, iste duhovne intencije šerijata koje nam je poslanik i dragi Bog dostavili, da ponekada u nekim formalnim aktima, formalnim činima nalazimo elemente za razjedinjenje. Ja se nadam da će muslimani čim prije, vi znate da je prošle godine bilo aktivnih rasprava oko tako nečega, oko ovoga što naš prijatelj, brat, spominje. Nažalost, taj objedinjavajući faktor oličen u političkoj figuri ili bolje u nečemu što je nekada bio halifa ili emirul muminin i tako dalje se izgubio prije skoro 100 godina i od tada muslimani nemaju to zajedničko vojstvo. Nažalost, ta naša razjedinjenost i rascepkanost i u tome pogledu na određene zemlje, određene tradicije, ono što se prenosi, ja ipak vjerujem da ćemo mi ubrzo doći do tačke u kojoj će muslimani godinu dana unaprijed znati kada im je i Ramazan, i Bajram, i 9. Zulhidže ili stajanje na Arefatu i da neće morati iščekivati mjesec da bi bili svjedoci tako nečega. Ja poštujem i formalnu tradiciju islama u kojoj je poslanik tradicionalno nastojao da dođe do vremena u kome mjesec počinje, nije tada se ni moglo astronomski proračunati kada je to vrijeme. Ja se nadam da će ove različite tradicije, različita polazišta, ta koja jeste vizuelna i ova koja jeste matematičko-astronomska, da će se ipak objediniti i da ćemo mi kao muslimani malo više imati umetske, zajedničke strategije koja će biti između ostalog postignuta i na ovome nivou. Ja mislim da do nas Bošnjaka sigurno nije. Što se nas tiče, mi kao Bošnjaci smo najspremniji da svaku zajedničku inicijativu umeta prihvatimo. Da imaju tu neke jake nacije ili jake tradicije koje baš nisu bliske tako nečemu. Nadam se da će i oni zarad opšteg jedinstva umeta biti spremni da ipak prihvate zajednički faktor određivanja vremena, a onda i vremena nastupa i Ramazana i Bajrama. Meni smeta što govori o jedinstvu, a neće jedinstveno ni Bajram da bude. Pa eto, nažalost, nama je to neobično, jako nam je žao, iako razumijemo da svi na svoj način imaju pravo. To je realnost, da i oni, gledano tradicionalnim elementima proračuna, imaju pravo na takav vid donošenja odluka. S druge strane, svakako mi koji živimo u svijetu racionalne argumentacije koja je uspostavljena na matematičkim proračunima, držimo da treba da znamo planirati vrijeme znatno ranije. Ja se nadam ipak da će doći ubrzo do ovoga susreta. Žao nam je da je tako i sigurno je da je pred nama vrijeme koje će... Vi znate da muslimani i kršćani da jako puno razgovaraju. Došlo je vrijeme da i muslimani razgovaraju međusobno, pa i da mi sami na džematskoj razini, pa i unutar sebe taj dijalog popravimo. Neki će kazati da Bugar ima običaj da kaže vrijeme je da popijemo kahu sami sa sobom. Vrijeme je da i mi muslimani sjedemo jedni s drugima i kažemo naši interesi zajednički, interes umeta su ti i dajte da radimo na tome. Malo ćemo još sačekati, džaba je, morat ćemo.